Pozdrav svima ljudi, ovdje su Lomadi Njezvin i Marko Martinović i danas snimamo golove drugih igrača, nebitno koji, primjer sa svjetskog ili sa bilo odakle. On prvi počinje. A jedan lagani. A jedan Kutinjo. Kutin. Brazil protiv. Ali opet igramo ono dok je bodova, ko goda. Ajde. Šačas. Neću. Koga mogu uzeti? Ja ću ono ga iz Srbije kada su igrali na svjetskom prvenstvu, kada je poživo. Ja, i poživo gol. Ne znam ko je tako, ali zabio je gol. Ali ko podno. Nije. Ili je urak, ne. Urak. Ko podno sam vladi. Cameraman. Sada. Ali evo, naš. Aj, naš. Ko si bio? Naš. Ja ću penal Mesija. Kada ga je promašio, joj. Nije bitno. Bunio sam se od prošlog videa, sve. Sad god. Aj, zadnja. Ali znam da ste ga promašili. Jedan prema nula. Pa šta si htio, daj da je sve dane. Laganini Modrić. Možda ne mogu ljepše. Ja ću šut Modrića protiv Francije. Velš. Argentina. Moj trener je protiv Francuske ti gol. Ja, Argentina. Ni on igrao, ja ne. Znaš šta? Sad ću ja Modrića. Protiv Argentine. Ali nam za čisti je šut. To ne? Malo prošlih godina što je bilo. Ne znam, ne gledate, znam te utakmice, ali opet ću ja. BiH protiv Švicarske. Pjanić i gol. Podigni Jaki. A što je problem, mora Ulačević. Ne dira. Mbappé Francuska Hrvatska.
moguće golom. I sada spomenem, zapratite me na Instagramu, Adin Jazmin 5. Sad ne znam koliko. Zapratite i mene, Martinović 570. Imam. I zapratite me na Twitteru. Zapravo učenja. Zapratite me na Instagramu, Adin Jazmin 5. Ne znam sada koliko imam pratitelja i njega zapratite. Martinović 570. Zapratite. Ne budete li riječ. Ja ću sada go Mandzukića u Juvetu, Pjanić izvodi korner. Pogledajte, loptu udarim glavom i uđem. On je bio negdje ovdje. A ja ga mogu i ja. Ja ovo moram kući neko djelo, jel? Pogotovo ovaj. What did you say? Ajde, ko će? Ajde. Ajde. Bale. Bej, Uspije. Ne svjetsko. jel kaj? Je. Ali je to svjetsko. Pa no. Što si se trudio? Trudio si se. Ja ću Benzema. Liverpool. Samo ti bac. Nije, ja sam kad se približio. No, ovako postave ti noto. No. Nek uđe u. Aj, nije bitno. Neki će drugi. Zabolo uradi. Kad mu čovjek rekao da gađa neko drugo, on bi sve te gađao. Prvo. A daj. Doj. Neću to. Daj kari u svoj. Ne. Molim? Pa znam da je kari u žuta. Opalim te gol. Ako da zvolim peder, ne volim pičku.